iyi niyo ya nyuma y'ino ntambara Kongo izagira amahoro arambye. Utugwanda nibishoboka ruzosubira gutera intambara muri Kongo. Nibishoboka habe n'iyinkoni nta yindi bazosubira kugira. Ubu Kagame nta nguvu afise. Ntazo. Nizo arasanganywe yazikuraga mu makungu. Bisa yaravuze ngo bamuhitishijemwo rekura Kongo cange upfi. Nahisemwo gupfa nzopfe ngwana. Ni icyerekana ko nta nguvu afite. Muri kino gihe twaravuze ikintu kijanye na deportation y'abanyamurenge babatwara mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi. Hari n'amakuru ko aravuga ko ho bari umugambi wo nyabwongo ko y'abanyamurenge uko utegurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega ku bwanyu mubivuga ku iki uwo mugambi cy'u Rwanda go kwica abanyamurenge? Iho nyabwoko ry'abanyamurenge cyo ikintu tumenyereye kandi iyo barivuze nyine baba bari provoce baba babizi ko ibintu ni ibintu bizwi. Deportation bazi n'umwana w'uruhinjazi ko iyo deportation yateguwe kuva kera. Sinzi iyo video muzoyibona aha yashaka reza ha declare intambara yatwiciye abantu 4,000. Igihe cya Mutebutsi Bukavu hapfuye abantu barenga 30 washiramwe abanyagatumba 160 washiraho ino ntambara abana maze gukura mu makambi tumaze gupfusha ibindi bihumbi birenga bingahe. Nta wundi muntu wari watwicira bene byo ngibyo. Y'u Rwanda ruvuga ngo ruraguhagarika genocide y'abanyamurenge, jewe ico isomo nkuramwe gusa nkuramwe ko abashize bisoni. Turi mu gitariki 2 ukwezi kwa kabiri uno mwaka hazosubira hugurugwe umupaka wa Uvira na Gatumba. Vuge ko M23 ata kintu na kimwe n'ubushobozi igifisha muri Kongo. Wiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. Ndababwira kuri micro ni jewe nyene Juste Gael. Nyuma kamera mwita umusaza n'abakuyaho muri ndabazana ngaha. Ndababwira ko uno munsi tugomba tuyage n'umunyamurenge. Mbega kubona M23 yaravuye Uvira bivuze iki? Ko igihugu cy'u Rwanda biciye kugiserukira muri leta zuzumwe mu nama nkuru ya ONU yemera ko hari ivyo bari basanzwe bakorana na M23 ho bayivuga kwiki. Niviza kuganira nuno mutumire uno munsi ariko vyongeye turagaruka no kuri deportation kugutwara abanyamurenge babahungisha mu makambi y'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Vyo turavye kahise bigamije iki? Niviza kuganira nuno mutumire wacu naso wundi ndamwita Freddy. Ndakuramusanya ko wa Freddy. Uraho bwana Gael nani ndabaramukisha. Nizera komeze neza. Yego tumeze neza namwe. Umwaka mwiza. Twese. Uvira ahantu vyavugwa cyane ko M23 yafashe abahinga benshi bari ko bariyumvira ikarati igomba ikurikira. Iyi ntambara ya M23 ya kabiri ni intambara yari maze igihe n'ubu bivugwa ko itaranahera neza. M23 ya kabiri ino ntambara ku bwanyu ivuze ikiwe nk'umunyamurenge? Urakoze bwana Gael. Ibaza ko wewe bitari bishasha ubushize twakoze ikiganiro kuri biriya za Uvira, ntekereza kuko twabivuze ariko n'ubundi byagenze. Twababwiye kuko bazavayo kandi hari igihe bazicuza umuruho bazaba baratakaje kugira ngo bafate. Nako byagenze. Na ino ntambara ya M23 ya kabiri ku bantu babizi, ku bantu batabikishije, ni ibintu bisanzwe. Nta gishasha kiro kuri twebwe kuko izi ntambara zose zirasa, ziteye kimwe. Forume ni imwe, fo ni imwe, ababayeri ni bamwe, slogan ni imwe. Uhereye ku ya FDL ni kuriya yaje, ya RCD ni kuriya yaje, ya SNDP ni kuriya yaje, ya M23 ya mbere niko yaje, niyi ngiyi niyo. Twebwe nk'abantu babizi ni intambara zigamije ubudandaza cyangwa se ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko urumva ibihugu bishaka gusahura ntibyoza bivuga ngo tuje gusahura, ushobora kurondera impamvu ariyo yiyo yuko bimeze. Kandi ugiye unareba impamvu zose zagiye ari ziba ari zimwe. Igihugu cyatanguye ya FDL nico cike,
igihugu cyatangiye iya RCD ico ciki, igihugu cyatangiye iya CNDP n'ubundi, icyatangije M23 ya mbere n'ubundi ni naco cyatangije ngiye. Aho siloga bakoresha ngo kurengera abanyamurenge mu gihe cya FDL zariko muri RCD nuko nyine, muri CNDP nuko, muri M23 ya mbere no muri iyi. Rero abafasha nabangaba nukugwana ni kuri nyine nabo bakoresha ni babandi Memezelema, ni bari abanyarwabo, ni bari abamakenga, ni bari abantaganda, kandi bose urebye baragendaga bagera ku ntego yabo bakabahatumiza muri mugaruke dusubire dutangira ikindi gishasha. Ari nako bimeze. Izi ntambara zose niko ndibuka, sinzi ko mubizi ko Makenga yari hariya i Bukavu, yari troisième personnalité abo bavuga b'abatutsi, umuntu wari ukuriye Bukavu yose yari Masunzu, agakurikirwa na Delphin Kayembe, uwa gatatu akaba Makenga, uwa kane yari Makanika. Urumva ko hari aho abatutsi muri Noro hoho guhera kuri komanda rejo, komanda brigade, komanda rejo yari Ntaganda, komanda brigade bari abantuze bose bari abo bita abatutsi. Uvira hari ba Bernard, hari ba Zaire n'abandi, bese este yose yari ifitwe n'abatutsi. Ariko ntibabujije kuvuga ngo bahamagaye Makenga afata ubwato arajabuka ikamembe, baravuga ngo nimuze turamira abatutsi. Bamukura muri detache yiwe, aramiye abatutsi mugani wabo, baramubwira ngo ngwino turamira abatutsi. So ibyo niko zatangiye. Rero n'ubu ngubu warumbaje ngo iriya ntambara imeze gute? Intambara nk'izindi uko izindi zatanguye, ni intambara z'ubusabuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi uko zarangiye ni nako nizarangira. Jewe niko mbibona. Murakoze. Turacari ngaho nyene, turi mu gihe ifatwa rya Uvira na M23 ryari riko ritera amatsiko abantu benshi cyane, ariko mu nyuma tukumva M23 iravuye muri Uvira. Niki kintu cyatumye M23 iva muri Uvira atarusoro ruvuze? Ubundi jewe nabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, kandi mu byigwa twigaga cyane batubwiraga ko intambara yose itagira impamvu, intambara igomba kuba ifite impamvu. Intambara idafite impamvu udashobora kwitsinda. Ako kantu kaza kanibaza ukuntu kuba karabibagiye, sinzi ko babitubwiraga babizi cyangwa babitubwiraga bakagira ngo bizoba ku bandi bantu bo bitabariho. Rero kuva muri Uvira nuko nta mpamvu. Nakubwiye ngo icuge cya FDL bavuyeyo nta mpamvu. N'ubu ngubu niko intambara yose uzarwana itagira impamvu izarangira kuriya. Mu kuva uri Uvira uribuka ko bagerageje gushaka impamvu yo kuvuga ngo ko turarwana, iyo uno munsi iyo bazanye bakabona ntifasha amakungu ntayumve, bwaca bakazana indi, bwaca bakazana indi. Ndagira ngo uribuka ko n'ejo bundi bari bafasha abantu babashira mu muhanda ngo bavuge yuko bashikira M23, batekereza ko icyo kintu amahanga ashobora kucumva. Niba Bukavu barabikoze n'Igoma, nanone basanga ari iby'ubusa. Rero kubera ko nta mpamvu nico cyatumye bava muri Uvira. Murakoze. Uvuze ko ata mpamvu, niwe bifatiye ingingo cyangwa barafatishije ingingo ati muteza kuva? Niko nkuvuze, buriya intambara uko zimeze, ntabwo intambara urwana isasu rigenda rikurikira koze, kandi koze intambara yose n'urunana niko novuga rirafatanye. Mu gihe intambara yawe itemerwa n'amakungu, atayumva atumva impamvu uri kurarwanira, nico gituma bibagora. Rero kuba baravuye hariya, impamvu bagerageje kwerekana ntizumvikanye mu makungu, bituma ya makungu abahagurukira abategeka kuhava. Kandi ntiwarwana isasu ridafite diplomasi riragora, warasa ukarasa ukaruha bikakunanira. Rero niyo mpamvu mu kuva hariya habaye pressure ya communauté internationale, kandi kera muriho pressure ya communauté internationale
n'urugamba rusanzwe kwitere birabagora, murahungabana ndetse byanaviriyemwo ko benshi bagiye bakubitwa za makoboro, urabizi ko bahakubiswe kubera izo mpamvu. So njyewe numva ko ariyo niyo mpamvu. Uriko uratubwira ati intambara itagira diplomasi biba vyapfuye, ariko umuntu agiye kuraba ku rubuga rw'intambara M23 arabona ko no muri diplomasi bandanye igwana kugira ngo ivyiyumviro vyayo amakungu ashobore kubitahura kugira ive mu Uvira. Yananiwe yaragerageje nguko ubivuze, nakubwiye nimba waragiye ukurikira batangura baravuze ngo jenoside haje gukorerwa abatutsi. Amakungu ntiyavyumva, barashaka iyo jenoside, abayiteguye nuko iri kwirakorwa nta mpamvu zari zumvikana. Mu nyuma baca barabiva ko bavuga ngo ko bararwanira intera hamwe ngo ko ziraje gutera igihugu cyabo, iyo mpamvu nayo basanga idafatika itariko. Mu nyuma barasubira, impamvu nyinshi bagiye barazana nyinshi zagiye bagerageza kwerekana zitatanze umusaruro cyangwa se amakungu atumvishije. Arico catumye amakungu bahagukira abategeka kuba hariya, kandi ntibari gukomeza kurwana mu gihe amakungu atabashigikiye. Urabizi neza kuko ivyo baronka byose babikura mu makungu. M23 ntikora isasu, M23 ibyo ikora byose irabigura, mu gihe ya makungu abamaganiye byari kugera naho babakatira kubagurisha ibikoresho. Ico gihe zica ziba ingorane na intambara yari kubanana n'ubundi bari babibonye ko amaherezo izobananira. Urakoze. Intambara babonye ko amaherezo izobananira. Yego. Turi mu gihe bijya byose vyabaye mu gihe bari bavuye muri Amerika, Trump avuye kubumvikanisha. Tuvuge ko M23 akoresheje igiharuro itari yize neza. Si none igikoresheje ihora igikoresha nabi. N'ubundi nza nibaza abatekinisiye ba M23 bikanyobera. Sinzi uko nje mbizi, nzi ko babizi kuri ya ntambara batazayitsinda, ariko tibigenga, tibiyobora. Iwabaha byende uko ntekereza, wabaha umwanya ngo batekereze bonyine, tekereza ko babivamo bamanika amaboko kuko barabizi ko batazayitsinda. Ariko nyuma yabo bazavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo avuma ashongoye. Bese barwana intambara bazi ko batazashobora, ariko nyine kubera ko ari nta buryo bundi bafite bari oblige yo kurwana. Baravuye muri Uvira, ikarata yo gusubira inyuma wayakiriye gute? Cyo kuri M23 yaravuye muri Uvira burundu. Yavuyeyo, wibutse ko ndari narabikubwiye ko bazavayo. Ibiganiro byose nagiye nkora, nagiye mbabwira nubwo Bukavu bufatwa, nubwo Goma bufatwa, nubwo Bogera na Gisangani, ariko bazavayo. Kandi barigeze kugera uri kurengana hariya, bafashe ibice bine za Kongo, bigeze kugera mu ntara ya Katanga, bagera muri Kisangani, bagera muri Kasayi, bafata Kindu yose, ariko bavuyeyo. So kuvayo bavuyeyo bose muri Uvira, naho bari njyewe ndabizi ko bazahava naho. Aho bahagarariye nimba bari Kamanyora simbizi neza, sinshobora kumenya, ariko ndabizi ko nabo barabizi, kubatekereza cyane barabizi ko hariya bazahava. Na Bukavu bazayivamo, na Goma bazayivamo, ubutaka buzasubirira cyangwa se ubutegetsi uzasubirira leta ya Kongo. M23 nazo kijaye bari mu biganiro, inzira ni zibiri. Nuko ni kugena kubwe batigenga, ariko harimo abantu bazi ubwenge babibona. Uwaba hari Berti wo kwemera kariya iriya mahirwe ariya chance babahaye yo kuja mu biganiro, bakemera bagasinya, ari uko babateganyirije. Hari abaza bademobilize bagataha, hari abazinjizwa mu ngabo, hari abazacibwa imanza kuvana n'amabi yabage barakora. Izo ni amahirwe bari bafite. Hari igihe bashobora kuyababuza, ababategeka, ababakoresha bashobora kuba babuza, bakavuga ngo ntimuronka ariya mahirwe, ati mukomeze mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo inzira ni zibiri, nibemera bagakoresha ariya mahirwe bazasubira mu buzima busanzwe, n'ubundi ntacyo barwanira. Ariko niba ababakoresha nibatabaheza ariya mahirwe bagakomeza barwana,
n'ayo matoya bazayatakaza, bazarisika kwiruka, ndetse n'ibihugu bagiyemo babatoragure bashirwe mu rukiko babihanirwe. Jewe niko mbibona. Tuvuze ku bijyanye na diplomasi, mu biganiro vyose vyabaye nta na rimwe M23 yigeze ija ku meza y'ibiganiro, haba Washington canke ahandi. Mbega ivyo biganiro M23 iri kubikorera he? Ibiganiro Doha yaragiye, Doha ijya mbere gusa yaragiye, n'ubu bisa naho bikirimwo, ntabwo biravaho biriya biganiro vy'Doha. Ariko cyane iyo ukurikiranye amasezerano ya Washington apfundika ayidoha. Inkuko uribuka kuko ibiganiro byariko bikorerwa Rwanda hagati ya perezida y'u Rwanda na Congo bigera ku munota wa nyuma bagiye gusinya, Perezida Kagame aranga avuga yuko mu gihe M23 itoja mu biganiro tazemera gusinya. Ntekereza ko ariko cyatumye bayemerera, nubwo ni nk'akantu ko kugira ngo kubaflate barebe ko ivyo biganiro bibaho. Ariko mu ntango yose M23 ntiyamye ishirwa mu biganiro, babashizemo ako bagira kare ka Doha kugira ngo M23 ijemwo, kugira ngo barebe ukuntu baflate Kagame akemera agasinya. Ariko kubwira ko nyine kwari kumuflate cyangwa se kwari kumuhendahenda, nuko bamaze bakora amasezerano ya Washington apfundika arangiza ariya ya Doha. Shaka kuvuga ko ari nk'akantu nk'akanyunyuzwa buryo umwana iyo ariko ararira umufatisha akantu gatoya kugira ngo kamucecekeshe. Ariko intambara amakungu arayizi, azimweneyo. Muribuka mu nama ejo bundi y'umutekano ya Nations Unies, aho serukiye Amerika yarabivuze neza, arabitomora serukira Amerika mu nama y'umutekano ya Nations Unies, yarabivuze neza, avuga ko intambara ari y'u Rwanda, M23 ariko kiye cyangwa se ari igikoresho kuko Kongo yahoraga ibivuga. So barimwo, ariko ni akantu babahaye gusa ko kugira ngo bagire ariko bazi nyiri intambara. Urebye n'imbaraga bafokasinze cyane kuri nyiri intambara ariwe Perezida Kagame na Tshisekedi. Murakoze. Muri kino gihe twaruvuze ikintu bijyanye na deportation y'abanyamurenge babatwara mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi. Hari n'amakuru ko aravuga ko ho bari umugambi w'ihonyabwongo ko y'abanyamurenge uko utegurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega ku bwanyu mubivuga ku iki uwo mugambi cy'u Rwanda go kwica abanyamurenge? Bizo bintu by'ihonyabwoko ni bisiroga nakubwiye igeze igihe kirekire. Muri 1996 twari dutekanye, twari amahoro abanyamurenge, tuza kumva ngo baje kuturamira, baje kuturengera. Uwo munsi, kuva umunsi baza niho dutangira gupfa. Icugiye abantu bikabera bapfuye, ariko basanze nta muntu n'umwe urapfa, ari amahoro, nta abanyamurenge dutuye, nta mpunzi tugira. Muri 1998 twari Kinshasa, General Kinshasa, turi aba officier dukora twishira twizana, bese dufite autorité n'icubahiro cinshi, ariko twumva ko badeklare ngo bagiye kurengera umunyamurenge. Iyo declaration nizo zatumaze, niwo munsi twatangiye gupfa umunsi wa deklare. No muri gihe cya CNDP nuko, no mu gihe cya M23 n'igihe cya Mutebutsi nivyo. Kuvuga ngo ihonyabwoko ry'abanyamurenge cyo ikintu tumenyereye, kandi iyo barivuze nyine baba bari provoce, baba babizi. Naho iriya deportation ni ibintu bigize igihe kirekire. Deportation yatangiye mu kwezi, nimba ntibeshe, ushobora kuba mu kwezi kw'icumi muri 1996. Ubwo nibwo habaye umugambi wo kudeporta abanyamurenge. Nibwo jewe nari ruguru ho plateau twarayirwanya deportation, yanisha abantu benshi, twari ibintu byinshi. Nyuma yaho bategura indi deportation yo kujana abasirikare b'abanyamurenge, iyo nayo yahitanye amaofisiye menshi. Nyuma yaho hategurwa n'izindi. N'iriya ntambara yabaye hariya muri 2017 nayo yari deportation yari kwipangwa. Rero ubu ngubu kuba bagize biriya kuri twebwe gusa, hari ikintu gahere, mbere yuko badeporta abantu babanjije badeporta ubwenge. Cyo ni ikintu cyakozwe
bashimuse ubwenge bw'abanyamurenge benshi. Jewe simvuga nka Perezida Kagame yaravuze ngo aterwa ipfunwe no kwitwa umwe muri bo. Jewe sintwerwa ipfunwe no kwitwa umunyamurenge, ni proud, ariko badukoze isoni. Bene wacu badukoze isoni kuko ibintu ni ibintu bizwi, deportation bazi, n'umwana w'uruhinja azi ko iyo deportation yateguwe kuva kera. Rero kuba bakura abantu hariya Uvira ni ikintu cyadutangaje. Sinatekerezaga kuri ya mwana ngo ni boss wari umuyoboye induze, ndamuzi. Kuba we yarabikoze biriya ntizantangaje, ariko kandi wibuke kuko baza gufata Uvira, M23 ifata Goma, yasanze abanyamurenge batekanye barinzwe na FARDC. Gwifata Bukavu isanga abanyamurenge baratekanye barinzwe na FARDC. Wigeri ikamanyura isanga abanyamurenge baratekanye, barahirima, barorora, baradandaza, basigiza. Wigeri Uvira isanga abanyamurenge baratekanye. Kuba uwo munsi bababwira ngo noneho mugiye gupfa, baragusanze uhari urinzwe na FARDC, bakakubwira ngo FARDC nigaruka irakwica, ukabyemera. Uko dukoze isoni. Numvishije ariko ndabizi ibi bintu bikorwa na Nyarugabo. Nyarugabo ivyo ni ibintu yagiye agira. Uribuka n'ikiganiro ejo bundi yakoze aja gusura bari bakamanyura, yaraje n'ibizasoni byinshi arababwira ngo ntimugire ngo mwarihenze, ngo twari ko tuvugana byumva neza ko ari we wari kubabwira ngo nimuva aho ngaho. Ivyo ntibitangaje. Ubwiwe ubundi gayereka kugira akantu bavuga ko igikoko cyanyuma kigira ubwenge bukeya ari inkoko, ariko inkoko izimenya hitaha. Ariko dufite abantu batazi aho bataha. Igihe cya 98 birukanye Kabarebe, bamwe muri twebwe barataha, baragenda barakurikira, ntibamenya iwabo, bakurikira Kabarebe, barimwo ba Nyarugabo, babwiye Kabarebe ngo taha, ntuze nawe ngo nanje hoje tujana. Aho nyuma yaho arasubira kandi atabandika Kinshasa. Urabizi declaration yakoze muri 98 dusize hariya, aratwicisha araturangiza. Iriya ntambara abantu muza mwumva bapfuye mu Gatumba ni Nyarugabo wabicishije. Je simbashira kuri FNL Rwasa yabaye imbarutso, ariko koze lointaine ni Nyarugabo wa force Mutebutsi ngo narase titlere wiwe iviramo ziriya. Rero nabariya niwe bakuyemo, niwe wakuyeho bariya arabatwara. Umvaga haye babwira ngo muhumure, ngo ntimugire ngo mwakoze igiharuro gikeya, cyari byasoni. Kira ni ikimenyetso kuko ari we wabashutse. Umuntu akibaza muri kino gihe, umuntu wowe ukicumva ngo Nyarugabo yagufutse ngo genda, ngo FARDC nizira kwica, yaraje yarahagusanze FARDC kurinze, bazicuza bari abantu. Niho navuze sinterwa ipfunwe no kwitwa umunyamurenge, ariko badukoze isoni. Abasigaye na mahoro baratekanye, iconzi bari yabagiye. Ubu batangiye kwicuza, gusa nakubwiye yuko mbere yuko babashimuta babanje kushimuta ubwenge. Baremye ikintu c'amahoro kiyobza abantu, gitesha abantu ubwonko, kibereka ibitari byo, kibereka ko kibajana iburasirazuba, kibajana iburengerazuba, kibereka ko kibajana ku gakiza, kibajana mu ihonero, kibajana mu irimbukiro. Rero abantu baracurika, kibatesha umwanzi wabo, kibereka umukunzi wabo ko ari we mwanzi wabo, kibereka umwanzi wabo ko ari we mukunzi wabo. Abantu benshi badatekereza, ubwonko barabushimuta, barabufata, cyo gituma bajana kuriye. Ariko ntekereza koko bazicuza kugaruka muri Uvira, bizaba bishicuya kinini kirenze ico bagize murakoze. Kugaruka muri Uvira bizobatwara ingufu nyinshi. Bizabatwara ingufu nyinshi cyane. Nyinshi. Bashobora kuzoza n'isoni bagenda bakambakamba, ariko kandi ntibizaborohera. Mu gihe bari bashoboye kuyifata ubwa mbere, ubu byo bananira gute kuyifata kandi? Nyarugabo cyanangaje, Nyarugabo barabwiye ngo ni muhumure,
ngo ibyabaye ngo mwabonye basenye amazu ngo arimwe bashaka, reka nkubwire mu gusenya ariya mazu ibyo ni ibintu tuzi neza. M23 ni ikintu yari yateguye, urabizi ko impamvu nta yindi mpamvu isigaranye iri mu gushakira mu bwicanyi bw'abanyamurenge ngo ariho ibona impamvu yo kurwana. Kuba yarateguye bazalendo ngo bice abantu cyangwa se bakora ibibi, ibyo yari ibizi. Ndetse ariko abazalendo siko byagize mu gusahura amazu. Hari amazu bavuga ko abanyamurenge yasahuwe, siyo saya abanyamurenge bonyine n'ayandi arasahuwe. Ariko ikintu cantangaje, urumva ahantu hakavuyo nka kariya gusa njyewe za ntangara nza nibwira ubwoko bwacu bo bibwira kuko ari abayinike bashaka ngo imvura igwe ariko igwira abandi bo ntibagwire. Bo bakazana intambara bakagira ngo iyo ntambara ikore ku bandi ngo ariko bo ntibakoreho. Mu gihe intambara yaje ntituzoreka kugira abarengana. Mu gihe bazanye intambara, mu gihe twazanye intambara ntituzoreka kurengana, ntituzoreka kugira ababigwamo n'ababirenganiramo. Ariko kandi akantu kandangaje, Nyarugabo yavuze ngo muhumure, ngo ijambo mfite ngo nzarivugira ngo Uvira. Narasetse cyane. Nyarugabo ntazi imbere yiwe, ntazi ikizabejo. Ni umuntu uhaguruswa abwira ngo jaha simba simbe kangahe simbirehe, vuga mvuga iki, mvuge gute. ntiyarazi ko Uvira izofatwa. Yamenye uko Uvira yafashwe cyo kimwe natwe kuri social media. Ntazi plan iriya ntambara, ntazi abayikomandinga, ngo kora babesha ngo ijambo nzarivugire Uvira. Nyarugabo narasetse ndahwera. Ni nko kubwira impumyi ngo ndangira inzira nzojamwe, ndangira inzira yo kuja iyo mpayeje. Kumva ko impumyi yo kurangira. Narasetse ndatangara ngo Nyarugabo karabwira ngo azovuga ntazi bizaba, ntazi iriya ntambara ihayiva, ntazi ihayija n'izindi zose yagiye ajamwo, ntazi uko zagiye zigira. Naco gituma bagenda bamushuka zigenda zimurangiriraho, zimaze kumumara icubahiro, sigaye amera nka kwa kundi kwintuze. Urebye abantu bakopera n'utwana tw'udukobwa twatwaye umurongo, nibwo basigaye bakorana nabo. Nta muntu w'umugabo wo bukiganira ngo yicarane na Nyarugabo. So ngo kora babesha ngo bazavugira ijambo Uvira. Byaransekeje cyane. Murakoze. Watubwiye ko Moise Nyarugabo atazi ukomanda ijya ntambara. Byukuri iyi ntambara ya M23 komanda wayo ninde? Komanda wayo muramuzi, ukurikije byegeranyo byose bimaze kubaho, ukurikije ibiya biganiro byabaye Washington. Intambara y'u Rwanda yababwiye ko ari intambara y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se y'ubusahuzi. So ababikora ni bariya. Nyarugabo ntabizi vraiment. Ndabizi Afideli nayibayemwo, ni yabagaho abaza ngo ese dukora iki mu gitondo, bakaza bakamubwira ka umuntu mutoya cyane umukapiteni, umuntu uza akamubwira ngo imipango yahindutse. N'ubu niko bimeze. Usibye na Nyarugabo na nanga ntazi bizobejo, ntazi bitegurwa. Barabahamagara bakabwira ngo gira iki. None ko Nyarugabo akaramubwira ngo tuzogaruka muri Uvira. Simbona ko Uvira bazayigarukamwo. AFC kuri yayivuyemwo zararangiye. Kandi Nyarugabo sinabizi ko afite ubwenge bwo kwimenya. Biriya yavuze we niko abitekereza, niko atekereza, niko ubwenge bwe bumubwira. N'umuntu nzi nk'umuntu udatekereza cyane, tareba kure, kubera ibibazo byose agenda hubuka, agenda agwa mu ntambara atazi, agenda yicisha ubwoko nawe. Kandi ndabwanga, ariko nyine kubera kuko ariko ameze niko aremwe. Kandi umuntu uzokorana na FPR imyaka ingana kuriye uzahita umenya uwo ari we. Ntiwokorana na FPR ufite ubwenge umukorana imyaka 2, mwakorana amezi bakakurejeta. Ariko wemeye Nyarugabo kuba yarakoranye nabo imyaka 10, ibyo neza no kuba baramumenye neza, bakamenya ko ari ikintu cy'igikoresho bakoresha. So rero Nyarugabo kubwira abantu ngo bazosubira Uvira ni ukuro tutaryanye. Ndabumva neza ni ukorana na FPR udatemeye kuba igikoresho cyabo. Ntibishoboka. Unafite n'ubwenge, ufite ubwawe, ufite gutekereza,
ufite gushiraho akawe, ufite kubaza, ufite kwiyumvira, ntimwokorana. Abantu bose bakoranye nabo uzobabaze, abanyabwenge bose yarabataye, isigarana abantu bameze nk'abariya. Jewe turimo n'igihe barekritaga bagazahamagarana turabasirikare, bagahamagarana kuri manipaka ngo ese uyu muntu mubona gute, uyu tugiye gushira guheza uno mwanya, umuntu akora ikijuju arakomeye afite ubwenge, bavuga ngo afite ubwenge igizayo, babona ngo ni ikijuju sawa. Noneho banamwihendaho basanga afite ubwenge, bawambaja wamba bawunusumba n'abandi igizayo, ariko nyine bagasigarana abantu nk'abariya babizi bakoranye n'abakaraha barabataye, bakoranye n'abandi benshi batangiranye na Bamirere barabata, ariko nyine basigarana Nyarugabo, kuko Nyarugabo ni namba yabo. Kura bitubwira turashari ngaho nyene kubona uno mwanya vyamaze kumenyekana ku Rwanda, ivyo mwavuze imwanya munini yuko M23 ari umukozi w'igihugu cy'u Rwanda. Ku bwanyu hari ico bishobora guhindura kuri diplomasi ya kino gihugu nuno muhari ku bikorwa ariko barakora mu buseruko bw'igihugu cya Kongo? Rwanda Gaël simbize ariko ikurikiranye nk'aho intambara nje mbona yarangiye, ni urebye n'ukuntu n'izindi zagiye zirangira ni kuriya. Simbizi ariko nimba perezida ejo bundi baranabyemanze bavuga ko bakorana, umuvugizi w'u Rwanda cyangwa se userukiye u Rwanda muri Nations Unies yaremeye ko bakorana na M23, ibintu bahoraga bahakana. Ariko nimba bagezaho babwira ngo nimuve muri Uvira, bitangaje kubabwira ngo nimuve no muri Bukavu, nimuve n'ahandi. Ibyo ntibigutangaze, kandi u Rwanda rurwana inyungu zarwo, mu gihe babona inyungu zarwo zigiye kugaramirwa kure yo M23 ni ikintu batatekerezaho kabiri, ushobora no kwitanga cyangwa bakanayirasira yonyine bakayirangiza. So njyewe ndiko ndabona biko bigenda birangira mu minsi iza, na Bukavu nayo bazayirekura na Goma, niba batanayirekura ku bw'ineza bazayirekura ku bw'ingufu. Urebye nta mpamvu bafite yo kurwanira ntambara, nubwo bo bahinga, nubwo bagura ibikoresho bingana gute, warasa ukaruha bikaguherana. Je ku bwanje mbona intambara yarangiye. Ubu Kagame nta nguvu afise? Ntazo. Kagame ntazo. Inguvu afite nizo arasanganywe yazikuraga mu makungu, mu gihe amakungu atakimufite, atakimushigikiye, uzakurikirana n'ibiganiro byiwe bigenda bikwereka ko nta nguvu afite. Yari ko aravuga ngo asigaye guhitamwo gupfa no kugira gute, kwiyahura no kugira bampitishijemo, ariko nahisemo gupfa. Urabyumva Kagame ariko yavuze ikiganiro yigeze gukora, njyewe naracyumvishe kabisa. Yaravuze ngo bamuhitishijemo, ngo rero ngo baguhitishemo bibiri, ngo nahisemo gupfa. Waho kuvuga ngo ngiye vuga ati rekura Kongo cange upfe, nahisemo gupfa, nzopfe ngwana. So ico kintu yarakivuze, ni icyerekana ko nta nguvu afite. Reba muri diplomasi, ejo bundi yagiye muri Maroc bamwe mu mwanya, urebye ikibanza yari afite mu makungu cyaratakaye. Ikintu kigira umwanya wacu, nta nguvu afite, mu gihe atagifite inguvu hariya no kuri tere zimaze gushira. Uti nguvu yari afite zava hanze. Murabizi ko ntaziwe agira, kuko nta gikoresho agira, nta izina agira ikora amasasu, azo za drone ntazagira. Mu gihe cyose hanze bakase azaba usanzwe. Ino ntambara Kagame amaze imyaka myinshi ariko arayirwana, kubona n'ubu iguma ivyara ikavuka iyindi, hakaza za CNDP, hakaza naho tugeze muri M23 ya kabiri. Muriyumvira ko Paul Kagame ashobora cyangwa igihugu cy'u Rwanda gishobora guhesha kigaheba Kongo ikaronka amahoro? Igihugu gifite dictature niko kiza kimera. Iyo u Rwanda tuje kugira dictature ngo habe hari inama, u Rwanda rurimo abantu batekereza bafite ubwenge, ntibari gukoza ino ntambara. Bari kureka bagashaka bakavuga ati izo twariye birahagije, dushake
dukeya duciye mu mahoro, ariko kubera ko bakorera mu byiyumviro by'umuntu umwe, kandi iyo umuntu umwe yatekereje uko nguko bigenda gutya, guko zino ntambara kwabaye guhubuka kurenze, kandi ndatekereza ko bariko baricuza cyane cyane. Urebye abasirikare bamaze gutakaza muri ino ntambara, yokomeza indi myaka 2 nk'iyi ngiyi, urangira abasirikare b'u Rwanda bashize intambara si za zindi. Uribuka mu gufata Igoma umunsi umwe bavuze ko hapfuye 600 b'Abanyarwanda b'abasirikare. Ndibuka ko ari ikinyamakuru cy'Ubwongereza cyabivuze. Mu nyuma yaho bavuze ko bafotoye imva 900 nshasha. Yazo ni imva zihambwa mu Rwanda, izitakara hano bangana gute. So ubu ni intambara y'ikoranabuhanga, abantu barashira. So kandi kantu nabwira abantu, ku bantu batekereza b'abanyamurenge, batekereza igihe nikigera Gisegeti azoba intwari y'abanyamurenge gusumba uko azoba intwari y'abakongomani. Ku bantu batekereza, jewe nimbivuze wa mbere, ariko igihe nikigera muzabimbwira, kuko iyi ntambara nitwe twarakorejweho intambara, twarikoreye intambara zose, twikorezwa intambara zose zibaho zibi zacu, kandi ni natwe twashize, ni natwe twasenyutse, kominote yacu niyo yashize, niyo yasambutse, niyo yataye igihugu. Rero kuba Gisegeti arwanira ntambara ngo ayirangize, nubwo arwanira igihugu ciwe, ariko aradukuraho umutwaro ukomeye, ariko aratwitangira. Iriya ntambara nayitsinda, azaba atsindiye abakongomani, ariko cyane cyane azaba atsindiye abanyamurenge bari barikorejwe ishiga rishusha. Azoba dukwiye ishiga rishusha ku bantu bazi ubwenge, ku bantu batekereza kuri. Tuzamugirira intwari, azaba intwari y'abanyamurenge kuko azaba intwari y'abanyekongo. Uti Tshisekedi ni ikibazo gikomeye ku Rwanda. Gisegeti njyewe naramurebye nsanga, mvuye muri Kongo, urabizi sinzi ko namenye ko banyanditseho ibinyamakuru byinshi bavuga ngo leta ya Kongo ngo arankubise, ngo ndaremba, ngo banjana mu bitaro muri Tanzania. Ibyo byari ibinyoma ndabizi, ariko navuye muri Kongo. Kongo ifite ikibazo cy'ubutegetsi butagera ku banyagihugu, abantu baragowe nubwo twireba, ariko ibyo nasanze byatubagaho imurenge iriya mu ntara ziwabo, nasanze biri zikuba inshuro zibiri. Bese ubutegetsi bubi bwa Kongo ifite ubutegetsi butari bwiza, ntibashoboye. Jewe ndamfata Gisegeti nk'umuntu wize ishuri akananirwa n'ibibazo byose, ariko agashobora ikibazo kimwe, cours d'option. Cours d'option ni iki? Iyo wize matematike ukaba wonanirwa civisme, ukananirwa histoire, ariko ugatsinda math physique kubijanye na bya bindi, cyo gihe uronka amanota. Ubusanzwe njewe nkunda kuvuga ishuri mu butegetsi busanzwe, mu buyobozi busanzwe, Gisegeti nta kintu kinini mbona zahindura muri leta yacu, kuko ibibazo birahari, amacakubiri aracyari muri Kongo, amabarabara, usanga abanyagihugu batotezwa pana mu bwoko bwacu. Nageze iriya za Lubumbashi, abanyagihugu bakibona abasirikare bakiruka bakinjira ishamba bahunga. Aho usanga abasirikare batoza amafaranga y'ubusa, abantu barengana. Ariko yatsinze cours d'option imwe kandi ikomeye, yamuhesheje amanota yo kuba yarahagaze mu gihe cyose. Perezida Kagame, abaperezida bose yaramaze kubatera ubwoba, yaramaze kubakanga. Yagaze avuga ngo we yabwira Kikwete agaceceka, yabwira Museveni agaceceka, yabwira Kabila wakazinga umurizo. Ariko kuba Kagame yarabwiye Gisegeti ngo we, Gisegeti nawe akamubwira ngo we, agahagarara bagahangana kugeza kuri none ahangaha, ndibaza kuko Kagame amaze kwemera Gisegeti. Kandi Gisegeti n'abandi ba perezida yabakuyeho umutwaro ukomeye wo kuba ubwoba bari bafite bw'u Rwanda rwarahaje akarere kose. So Gisegeti nta binini yakoze, ariko gitoya yakoze ni kinini ku karere cyane no ku bwoko bwacu, kuko nakubwiye
azadukura ino ntambara. Iyi niyo ya nyuma y'ino ntambara Kongo izagira amahoro arambye. Murakoze. u Rwanda ntibishoboka ruzosubira gutera intambara muri Kongo? Ntibishoboka, ibyo rwabonye ntirwari rubyiteze, ntirwari rubizi. Hari umuntu ndakubwire Gaël areba kure, yigishwa n'ubwenge bwiwe akamenya ikizoza, ariko hari abandi bigishwa n'ibibazo. U Rwanda ntirwarebye kure ngo rukadiriye, ariko rwigishijwe n'ibibazo. Ino ntambara izarusigira imvune mu buryo diplomatike, izarusigira ubukene, izarusigira igisoda cyabo cyarashize, izasiga sosiyete yabo yarasenyutse mu buryo batosubira gutekereza gusubira gukoza indi ntambara. Habe n'iyinkoni nta yindi bazosubira kugira. Turi mu gihe hanavugwa ko u Rwanda rufise umugambi yuko ngo ishobora kurema intambara muri kano karere, haba muri Tanzania, Burundi n'ahandi henshi. Uvuze uko tuvuge ko u Rwanda gushika kuri no mwanya naho ivya gisirikare biba vyinyegeje, atanga uvu rufise guhangana n'igihugu cyacu cyose cyo muri aka karere. Ako nasimye ibyo bavuga noneho burya abantu benshi intare barayizi. Nza numva bavuga ngo intare niyo yapfuye abagabo b'abanyabwoba ntibayikoraho, ntibayegera, kubera kurya basanze bayizi ko ubukari bwayo cyangwa se kurangama kwayo. Rero n'ubu nje nicara numva ko ari byo bavuga, numva bavuga ngo u Rwanda rushaka gutera Burundi, mu Rwanda rushaka gutera iki. Simbibona ko rurasamba, navuga ko ariko rubwise, ariko simbona ko hari ingufu rwifite ngo rwo rugitera igihugu runaka. Ingufu zabo zarashize cyane, nakubwiye ko ari ingufu z'amahanga zarashize. Ingufu za gisirikare baza aho bari mu gutakaza ku munsi, ndagiye u Rwanda rwose gutera. Uko barasigara bavuga ngo waduha ibi tubivemo, ko ntekereza ko barashaka uko babivamo, ariko gutekereza ko hari ikindi gihugu bazotera, nibaza ko ibindi bihugu bikikije biryame bisinzire n'amahoro. Kubona umunyamurenge amaze imyaka ariko araraswa, ahendwa atitora inkoho, ugenda uhabuze ubwoko bwawe, hamuze igihugu cyawe. Amaraso y'abanyamurenge bapfuye mwibaza ko azobazwa nde? Afite abozobazwa barahari, si ukunyegezwa. Mpora numva abantu bavuga ngo abanzi b'abanyamurenge bamayimayi bayakutuma n'abandi ushobora kuba barishe, ariko nta muntu dukoresheje ukuri tukavugisha ukuri, nta muntu muri ino si munsi y'ijuru wari wica cyangwa wicisha abantu bangana n'abanyarwanda. Muri 1996 sinzi iyo video muzoyibona, aha yashakareza ha declare intambara, yatwiciye abantu 4,098. Igihe cya Mutebutsi afosinga Mutebutsi gutera na Biola, Bukavu hapfuye abantu barenga 30, washiramwe abanyagatumba 160. Aho washiraho ino ntambara, abana maze gukura mu makambi, abajana intambara maze guteza, tumaze gupfusha ibindi bihumbi birenga bingahe. Nta wundi muntu wari watwicira bene ibyo ngibyo. Rero amaraso y'abanyamurenge afite abazabazwa ni Nyarwabo. Kandi nzamvuga ngo Mana, iryo zina naranavuze no mu muryango zo kumukaho, iryo zina ntirizaza. Nabibwiye n'abana banje, tekeza ko muri generation yanje iryo zina ritazazamo. Kandi arabizi, nzamvuga ngo uzamfashe kurama ndebe irangiza rya Nyarwabo. Mu by'ukuri nzobeho ndebe irangiza ryiwe, nanje nzoba umuhamya wo kubona igise. Ntitwirirwa tubaza byinshi, Nyarwabo yabaye ikiraro cyo kumara ubwoko bw'abanyamurenge n'abandi bose bagira n'abandi bose bagiye batwica. Mu by'ukuri ni wowe wabahaye inzira, ni wowe wabaye iteme ryo kuturangiza. So gusa natwe abanyamurenge dufite ikibazo cyo kuba tuzi ikibi nka kiriya, ariko tukemera nk'umuntu wemera no munsi w'Unyarwaba araguhanura. Uzo twicara tukavuga ngo animoko aratwanga, shobunza mona atatwanga uko yakagombye kutwanga. Uzi ko uno munsi muri raporo ya Nations niko bavuga ko ari miliyoni 10 yapfuye, kandi iyo miliyoni 10 yose
yapfuye mu izina ryacu wasi wa Kinyamulenge. Hari abakongomani bamaze guhunga inshuro 7, hari abamaze gupfusha inshuro 7, hari abamaze gusahurwa inshuro 7 ku ntambara zitiriwe Abanyamulenge. Urebe ikigutangaza, Nyarugabo ari kumwe na Bananga, ariko Nanga ntarigera yitiriye intambara ubwoko bwiwe, kandi izo twabimuhanuye inshuro nyinshi. Naje mu ntambara nazije mu Kanyarugabo, ariko reke kwiyitirira ubwoko zaramunaniye. Ntafite ubwo bwenge, ntafite niyo ntuze, ntafite n'uwo mutima wo kuresista wo kugira. Rero abazitirirwa iriya ntambara barahari, kandi igihe kitari kera bazabibazwa. Igihugu cy'u Rwanda kizobibazwa naco nyene. So bashobora kuzabibazwa, ariko cyane jewe simfite ubwo bushobozi bwo kuzobibaza igihugu cy'u Rwanda, ariko twebwe nk'Abanyamulenge dufite abo tuzobibaza. Burya kenshi bavuga ngo imbabe hanze izanwa niyo mu nzu. Bwana Gaël, ntagukinguriye muri no rugo iwanje ntiwari kwinjira, kandi nimba nagukinguriye ugakora amabi hano, umubi nije wagukinguriye. Bien sûr sinakweza u Rwanda ngo mvuge guke, ariko uhabwa inzira, uhabwa kaze, ruhezagirwa na nyiri ntuze nuriya witiriwe abavyeyi gusa. Buri gihe cyose abana bo inka z'umusazi, inka ziragiye umusazi, ziragirirwa mu ibarabara kandi zigashira. Mu gihe umuntu nk'uriya Nyarugabo yemeye ngo agiye kuba umulideri w'Abanyamulenge, akaturagirira mu ibarabara, gushiraho si igitangaza. Murakoze. Uriko murabitubwira, mwatubwiye ati mwarabwiye Nanga yitirire runo rugamba ubwoko bwiwe, ntavyo yakoze. Kumbe Corneille Nanga si Umunyamulenge. Inaco kigutangaza, ureke nkubwire, jewe igihe nakoze amadeclaration menshi navuga ngo nyabona ntambara nigumiriye iwabo, dushaka intambara iwacu. Baranga intumwa za Nyarugabo, tukeneye ko intambara izamuka irenga iwacu. Rero bamaze kuyibona, n'ibindi ntibarabibona. Naho uno munsi ngira wicara wumva ko Nanga ari we avuga ngo rwanira Abanyamulenge, wicara wumva bandungirehe ngo barwanira Abanyamulenge. Iyo u Rwanda ruvuga ngo ruje guhagarika jenoside y'Abanyamulenge, jewe ico isomo nkuramwe gusa, nkuramwe ko abashizi bisoni, nta bufura bagira, nta bunyangamugayo, ariko cyangwa se nta zamiri. Iyo aba bagiraga zamiri ntoya, kandi umuntu utagifite zamiri aba asigara igikoko. Zamiri ni umutima nama. Iyo bagira umutima nama, iyo slogan ntibari kwikoresha, ntibari kuyivuga, kuko baba bazi ko tubazi. So iyo Nanga avuga ngo aje kurwana Abanyamulenge, nduhungira haje kurwana Abanyamulenge n'abandi, biradusetsa cyane twigonye Mulenge. Murakoze. Birabatwenza cyane. Nimukeneye gufashwa Abanyamulenge. Ntidukeneye gufashwa, kandi tunakeneye gufashwa, sibariya dukeneye ko badufasha. Buriko murabitubwira, biriko biza ku yindi poem idasanzwe. Ino ntambara biriko birabuku itera isubira inyuma gatoya, isubira inyuma. Mbega mugiye kuraba hamwe amahoro yoboneka mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, vy'ukuri amahoro arashoboka mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Aya mahoro muravye karati hari ubu, icizere gihari kingana gute? Narijya tubona umenga Amerika mu vyiri kuritegurira, harimo no kongereza abantu bayo bakegira bakishikira mu gihugu ca Kongo. Bwana Gaël, amahoro ya Kongo njewe sinyarangiza, ndiko ndayabona, ndiko ndayakora. Ni ibintu biri hafi cyane, kandi arambye. So reba uko intambara imeze, amakungu ararusha, akarere kararushe na zino ntambara. Urebye ukuntu bazihagurukiye, urebye ukuntu ibindi bihugu biha byinjira muri ya ntambara, kurangira kuri ya ntambara kurahari, kandi ntekereza ko abayiteye bamaze kubibona, kuko maze kuba kwindi mpwemu idasanzwe mugani wawe ko batazayishobora. So intambara iraramuka irangiye mu buryo bw'amahoro bwa biriya biganiro,
iraramuka itarangira muri buryo irarangira mu buryo bw'isasu ariko amahoro ntatebye jewe simbibona mu mezi 3 soba turiko turakora amahoro kandi si bitangaza Angola ni igihugu cari carabaswe n'intambara ariko ubu nyine ugeze muri Angola n'amateka basigaranye natwe vuba cyane soba tuvuga nk'amateka ya ingwano muri Kongo. Tumadutse n'abasozera kino kiganiro cyo no munsi ino ntambara ya M23 ya kabiri abantu basigarana iki umuntu akwiye kwiga iki muri zino ntambara umuntu bwiyo bwo muhanura iki kugira ngo intambara igira ikimusige nk'isomo hari isomo ino ntambara yo duhereza isomo bariheza aburya ubutaka iyo urima ku butaka bwera biroroha ariko urima ku butaka butera bigusigira amabavu gusa abafite ubutaka bwera abafite intekerezo bizabasigira isomo ariko abo batazifite ni amabavu n'ubundi bazabasigira bavuga ko igifu n'ubwo gihura mu isekuru ndikinoga abo zidasigiye utarakuye isomo muri 96 ngo ayikure muri 98 ngo ayikure muri CNDP ngo ayikure kwa Mutebutsi ngo ayikure muri M23 ya mbere n'ubu ntayahaza ayikura ariko abazihakuye abagize isomo n'ubu bararifite so rero bituma guhonda ifarashi yapfuye abatagira nako bimeze muri societe hari abantu babaho bameze uko igifu umunyabwenge n'igifu bose bagwa mu kibazo ariko itandukaniro nuko umunyabwenge bwo mu kibazo kikamusigira isomo ariko ikijuju kigwa mu kibazo nta somo kirusigira nako bimeze abanyabwenge zabasiga isomo kandi isomo zabasigiye nuko itandukanye ziriya ntambara reka nkubwira akantu gatoya twebwe bahagutse kwitandukanye na ziriya ntambara twakoze ikintu kinini uno munsi muri Kongo yose ku butaka bwose bwa Kongo buriho abanyamurenge kandi barishira bakizana bariko baradandaza bararima barakora business kuko twebwe twahagurutse muri 98 tutarakura mu isomo twese twajoininze intambara mu kwezi kumwe nta munyamurenge wari ukiri muri Kongo sibza ahantu harafashwe na RCD ariko ahandi muri Kongo hose abapfuye bari bapfuye abandi bomutse ariko ubu nyine kubera ko twahagaze ibi baheze isomo none ko twahagaze turi bakeya embonomwe abantu bakeya twahagaze turi bakeya turamira abanyamurenge hose muri Kongo bari the games iyo twese tuya kwitaza niba namenye n'ubwenge igihe cya CNDP nta munyamurenge wogiye muri ya ntambara nta nuwo yishe n'umwe igihe cya M23 ya mbere nta munyamurenge n'umwe wayigiyemo nta nuwo yahitanye abayigiyemo abanyamasisi yarabishira barangiza abagiye muri CNDP abanyamasisi yarabapfakaje ubu mu banyamasisi zibure 8 ku 10 abari abapfakaza ariko ibyo bene wacu ntibabibona so abatarakuye mu isomo n'ubundi ntari kibazo Rwanda ariko abarikuyemo turarifite tunarikuye kuri ino ntambara turigiranye iminsi jewe isomo nayibonye kuva muri 1996 97 nanamaze kubona isomo ry'ino ntambara uyu musima mufite nawe utangiye muri 1997 wo kwanga intambara wo kwirinda intambara wo kwanga kwitirirwa intambara ubwo turi mu gitariki 2 ukwezi kwa kabiri uno mwaka hazosubira hugurugwe umupaka wa Uvira na Gatumba Uburundi na Kongo usubire bugenderanire bivuze iki murabona ko vy'ukuri bizo bizofasha imigenderanire ariko vyongeye tuvuge ko M23 ata kintu na kimwe n'ubushobozi igifisha muri Kongo uko nabikubwiye uko bugenda buca uko bugenda butakara nabo barabizi ko batakiri ko baduga ko baragenda bamanuka sinovuga ko bwarangiye ariko uko ubwo biriranwe none sibwo bazobyukanisha uzobwagabanutse ubwo bazobyukanisha sibwo bazobyukanisha muri maka ku iminsi yagenda ishira niko nabo bahaye bagenda barangira naho imipaka niyuguruka ikintu ciza rwose ikintu ciza turabikeneye
urabizi koko ibihugu iyo bigenderanira hari byinshi Kongo ikura mu Burundi, hari byinshi Burundi bukura muri Kongo. Ni ibintu byiza rwose, nta muntu n'umwe utabiyavantajagamwo mu kugurura imipaka, nta n'umwe. Ibintu n'iwacu uriyaho plateau hejuru byari bidufitiye inyungu, kuko hari ibintu biva i Burundi twakoresha iriya ruguru iwacu. Ubuzima bwarahenze kubera guhagarika iriya mipaka. So ni ibintu byiza kandi ndizera ko bizakunda. Ikindi gihe tuzaza hano turi gushima, turi mu mahoro. Abanyamurenge intambara natwe tuyumva mu bindi bihugu nk'abandi. Amina. Ndagushimira cyane nyakubahwa Fred. Urakoze namwe bwana. Yari iteka ridasanzwe. Yego namwe. Hari akajambo babwira umunyamurenge yakurikirana kino kiganiro? N'abanyamurenge ni mugarura ubwenge, umuntu wese nzamvuga ngo imitwe y'abanyamurenge si icukiro hirya bamenamwo ikintu cyose. Icukiro urya ibitoki ukamenamwo, warya ibijumbu, warya imyumbati ukamenamwo kirigarura. Rero ntitwakagombye imitwe yacu ntiyakagombye kuba icukiro, twakagombye kuba ari imitwe ifite ico yemerewe kumenwamwo n'ikitemerewe. Umuntu wese nasubiza ubwenge ku gihe atekereze, areke kuvuga ngo bambwiye. Mu gihe tutaragarura ubwenge, tutaratekereza, tukigenda ngo batubwiye ngo batweretse umwanzi w'umunyamurenge, ngo baratubwira ngo runaka niwe mwanzi wacu, turacafite ikibazo. Uwo muntu turusha kumenya umwanzi wacu ninde? So ubwoko bwacu nibatekereze, nibave mu marangamutima, nibave mu ma emotion, nibave mu gushukwa, batekereze. Umunsi bazatekereza katwe, uwo munsi intambara izorangira. Nibo batindije intambara, nibo bitije mu byago. Uko batinda gutekereza, uko batinda kugarura ubwenge, niko bitindiza mu byago ingorane. Rero ntibagira undi bakondane, nibo bitindije mu bibazo. Murakoze. Ndagushimire cyane. Yego murakoze cyane. Nuko reka ndabashimire se mwavyo murimo murabana natwe gutambara mugaza mbese biranagwaza. Ariko umuntu ayimutera wa rukundo, ndamusaba abanyamurenge bose bari mu bihugu bitandukanye, ndabwira ati ni haramba amahoro, umwe wese abahashaka harimo naho yavukiye canke se gukuru yo yavukiye. Dushaka amahoro, nta kindi dushaka. Kuri mikoro nyene Juste Gaël ni makamera mwita umusaza, ndabwira ati bye bye, la vista. Uraho juno mu juno. Kushla none. Murakoze cyane.